Lamang palo le ta no pang call song episode 15 na kalolom feka chu amakati itu pa school kal lai khoya nge mo a pen koi tak ni a u ina shwaya ma se ho ti reng reng nei lo mai in lam hi ngai to na pakhat ma hen nei thlot lo ni heti khophia ni dam lo wa khum beti ni oma ngai to na hen nei lo an mol le lut ka an ngai to lo reng reng cha ke ni nu fa phei chom lo ila chuanin a in tin tak hian ong chamo changai reng hian nei yom ma karin ni changai in dam lo ni boxi in I thi hial to ne karin ni nui shathiam ro ko in ni nang hi ktong lawang chati hi kalaw ko asin ni tin hian ka thiam thin ka thiam zel ka thiam zel anin luling to ni hi enga ma ke hi min ngai boxi lo an no le an pi angin min en thei boxi lo ka tan chon ha thak teu sin an van cho u nau ton tak he putar lak lak lo mol lut tuk la ya ui ha van ha tlak thin tak kum beta cho shom le me chung kwa in jan thei box si lo van rap tlak te lul in tia malak tur nge manin don le Apu, 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 apu. o boya mol chin ti hianin o Imo apu, veina mo, kan skula mo, kathiam theile ber tosin. avalong ve o wait te iti tha thate win le kha zel ro Ole apu, apu, imo apu, thade win le kha ka zirze nga mo, ti chon mo katlang wal huna mo na te ka nayanga, ti choy mo apu ka enkol che nga mo, idam fat mayang, imo apu, imo doktor ka niya nga mo, ka enkol don che niya o. ole te reng mai doctor ni tur chuan le kha isil na savia wanga yang o tu na tong hian Ole apu, ka zir star, charang. ipu bulai lo tan chho le to ni mo ipu kha van hei em so iti chaw zol pal lawang ipu kha adam lo ti ishiat ka o baya Alaw to atala apu chu kadua litu kalom. Apu chu mo, nakina doktor ka ni hula ka enkol don boka. Apu himo, kadua berton lom. Apu imin to boxia, kepo yung kadua talom. Tiro apu kadua cha tiro. o boya ati kalom pa va in lam te ngi an isia deuh to ka swal shan lawa ka zia mi thei lo zong ani hi angai na po hi ka shilo mut te po hi ka ning to khop mai dam doi ina ka lang ti la in I du boxi la va pa dam doi ina ka lila enge ishe tlat mai lo ka ti ka thavele mai don lom min ngai to tu su Ni apu himo ngay to adusu, nakina mo, doktor ka ni hula mo, kay main mo, ka enkol dam fat to na lom. mo thei boxi mo lua boi te inu hi a ha thin ema keimin en kol nen in chung kur en kol nen rong bol nen lo pui thin do nia o asang chuan an ang lak thin tak na in ru ero a chemia lo nia in sia thiam ton na tel lo chuan chung ko hi a in rem thei mi lo ni ti hi shirang la ka du a ipa awang tel hian do sham ang che o ole pa hadam doin omro ni in remetel lo chuan in chung kwa a shom khop mai kan chung kwa hi ni ole pa thei to pu chuang Hi kovela a feber. ani chuan boya ho choya hun to choi turin I chukang hiang Apu, mo, puar tawin mo tam, tawin ka iyang mo, ka ikam fele mo, kalaw ampoy lang cho. ole boya por tawin fa iro patling hetia kumbeta mudreng nga handam lo hi som lom thak ka van ti kan nat na tela hi kan du fa ni box si la fa oi ha
Au au mình là hoa rồi. Au sa cái sa tôi sa hi mà tiếng em mà apu đầm lâu nu hiền nhân mà cái này ngay mẹ là pha. Sa ta chu shi sel hei nem. Baka ipu dam lawa dam doi te le ngai china. Shi thiam em na ki nai pu dam ve le dam to ngai kan le nga kan e tek don ya o. Mà sẽ au tu na cái sa tôi sa mua tầm to cái sa ai sa cái sa cái api in mo mà tiếng nghe lại đủ là pha api lại đủ là vào làm api bớt sa cha au nông mà bớt sa to la. Ni khop mai ni e ipi cho ni pa bokin ke ma ngai besari la isa do song tak te chu kan le don ya ke tak po hianin ke chak ang reng khop mai. giặc thầy là u nào lệ lít tục mấy giặc bể giặc giang sa sa giá nó trang hay sẽ lầu lệ lít tục mấy nên cái cảm mà nên mẹ là vắng bây giờ rồi hôn mà không ngày lâu vợ cho thì rồi hôn ta cho nên liền lâu tuổi đó rồi sao yếu nào thì bạn này giặc thầy lâu đỡ son sai nghe ta này sao sao tới lâu bữa ăn rồi sao bui ta cái này in kim mày son rồi bạn này biết đấy Rộp te po an rộp veng chu ke ni pani kan om miaw va tun ma tlem te thil ei chin ang khan ni to lova member tam na chuan in kim mai hi anin tui chwa chin an ti khamale nu nang ma nge pon min shil chin kha nu ke chu hetia om hi ka du to lo nu ho I chwa san me ang nu ni lo pon mo in rem tong u in rem takin chung kwa hi om te ang u thil tha ani lo ke po so kan bol viau thin tak na hetia nga om hi chu tha ka ti lo ni inu hi ka sual iti ti na mi tu ko sai tu ni lo nu ke ma hi lom sual ke man ta ngai du lova una ong in ke en lo chin ve buka amaro chu tu na chuan una anga in ka du to ni wow ka fa parang ka chak fel le lu tha le zai dam nun nem ken kol chale me chimo nangang fa pa fel hetiang ka va lom em boya ni e sai chu di khop mai chung kwa lim taka tur chuan ke ma ni lampang hi kanin en fia alo ngai zo kani inkim mai ka thiam lo ni e nu ka pa ki dam to I pa chin ti ka sian ya o khong hin nu du tok tor o ole boya ka thiam lo fikani boya ino hi ka zakle mai boya mi ngai da mang chu nu ke ma so kilom thiam lo I kong kha ka ti har sa ve em boka I tum lo te win thil thalo lo I ngai to pha ta ni ka nu tu na chuan an chung ko chunga hian that I chwa to ang o ti chuan chung ko him takan ni anga ani lo pon nu I tu chuan he in hi chwa san e chu ka in pe reng ania o mun la taka kalin bul kan tan thar le thian ya ole boya ila ka hian ka zakle mai engpon ni se boya kan ti swal chu kan siam thale tura lom he ina chak nge hian bul kan tan thale ang no pangkol shong episode 15 na lo to pe ta next video kanin tong le theu don ya o tu na tan chuan mutui mong tha fe ku le